Ekhaya ezinhlingeni zakho esikuphelele emhlabeni njengoJobe. Umnyama ebona Abumnyama nawe mzalwane wami, siphile emhlabeni, ziningi izinkinga zethu, kubiza ukuthi sihlale egameni lelikuJesu. Abumnyama
wena uyinkosi. Akunyama la kukhona, akunyama na ukhona. Kamende Nkosi bazalwane. Bazalwane ngijabule kakhulu ngalomkhuleko bazalwana ngale nkonzo thunyiwe ke kuthiwa ngizobonga abazalwane. Siyabonga kakhulu umkhuleko sibambisene singumndeni sesiselwe sodwa abazalwane. Athi omunye emachamuka lento sibambe bazalwane silalelane bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngalokho. Siyabonga kakhulu baba umpostoli nomama umpostoli nabafundisi bonke ahamba nabo nebandla lonke bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kuthiwa uzake wayesesihlahleni kuthiwa uJesu wayezodlula abazalwane. Kuthiwa uzake ngoba wayemfushane wagijima wagibela esihlahleni. Nathi ke namhlanje sizake ubazalwane inkosi izolala la kithi bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu abemuhle bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi abazolungisela la ngaphakathi abazalwane bazohlala la bahleli khona abazalwane bese babaletha kamanzi abazalwane ukuthi bahlambe izandla noma sebengatholanga lutho bahlambile nje izandla ukuthi bafikile kaMgomezulu bazalwane. Ngiyabonga. Sicela sivala amehlo ke bazalwane. Eminye uNkulunkulu wethu siyacela ukuthi usibusise lokudla okuzodliwa odlile bazalwane angagulishe endleleni athole nje isibusise esivela kuNkulunkulu. Siqalekise wonke imimoya yamademoni angabaphatha sebadlile ngegama lika Jesu. Ubusisa ke ukudla kunika Jesu. Amen. Umfundisi usazobuya la. Cha kangaqedwe umfundisi ubuya baba. Sisowenza isibusise emva kwakho. Amen bazalwane. Benginesifiso bazalwane ukuthi sihambe sigidze sonke. Amen. Benginesifiso leso nje bantwana baNkulunkulu ukuthi sigidze sonke. Sisukume nje emva kwale song lengiyishayile. Angathi umuntu kungalunga yini ukuthi sihle. Ukuthi sigidze sonke kunesihlabelelo benginaso. Bengifisa ukuthi sigidze nje sonke bazalwane. Amen. Ngicela ukhulekithe baba. Ukhulekithe sitawuhlabelela ngicela uhlabela nawe. Press team ya. MC wami. Sihlabelele sobabili. Uyakwati ukugidza.
Usmaka ukhona lapha Usmaka ukhona lapha Usmaka ukhona lapha ngiyacela simshayele izandla. Siyabonga kakhulu umfundisi. Bayacela ukuthi abale ekhaya abazalwane behambe nje beye lapha khona umuntu ezocela ukuthi ucela ukuthi azokunikwa kube ngakanani. Siyayazi indaba yasebandleni ukudla kuchithwa. Kodwa socela ubaba aqala sibusisele inkonzo yonke. Jesu Kristu inkosi. Abekameni umfowethu uJesu siyabonga Nkosi ngakho konke osusenzele khona usukwini lwanamhlanje. Ngiyathandaza ngicela kuba Nkosi izwi lakho liphile kulona loyo njengoba ushilo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasesihlulela kodwa umuntu ohlulelwa yizwi akalizweli. Siyacela ke Nkosi ubusise lokhu esesizokuthola kwenyama sidlile emphefumulweni, ibusise nenkonzo. Usisa ke Nkosi lokhu esesizokuthola, ubusise izandla ezikwenzile, ubusise bonke Nkosi abenze utho ukuba sifike kulolu suku. Besebenzile abantu ngendlela eziningi ezahlukeneyo. Ilona loyo Nkosi yamazwi ushilo kumaHebheru 6 verse 10 wathi awudli amandla omuntu, awukhohlwa imisebenzi yomuntu ayenzile eyenzela abangcwele bakho. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya oNgcwele akube nalona loyo phakathi kwethu. Inkosi uJesu izibuye ukulanda ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. Amen.
awufikonga wakho uyakhipha wakho Sacela abazalwane sonke izandla lapha semnyango masejoni. siyabonga siyabonga mfundisi ulamnandi siyabonga salala hayi phela kuze ukuthi nje uyabume kanje khona lokhu uma sekushona phansi kuzokwazi uqaqa kuphi uqaqala uma uqaqala uqubula sisizela